Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinoy alam snong jong snong baikam kasnong kabadan tang hapo South Ho Yeng AA kabadang hap hapo upur usam jong ke East Jaintia Hills District kamshim la sha kantup satya hak jinge penbait put hapreng ke jela Meghalaya bat ke jela Assam hakawat ke Beningkong hakabayade bat kani kinoy alam jong kani kasnong ringkal lang bagi noy alam jong Hinyo Trap Youth Council Central Body hak sipale ke arp khandai tarik unai lur arajar arpuar Kelalai pensngo hakmat udkhat jong regional committee nak benta ke Jaintia Hills uba Lakamen Rumbui uba dairu menteri ketanat kampo yeng ke sarkar jela pan shimkhia da ba pensngo seki tendong sko jong menteri rangba ke jela u Konrad Kongkal Sangma ba unle AA halor kani kasketri jong kasnong baikam ka kong Rihun Suchang hak jinya kran bigelat pathai khubur kalong bagi nong snong kidang tip yakni ke jingbam sha kuntup jong kasnong baikam hapo ke memorandum of understanding baladab yasoi hapeng ke sarkar Meghalaya bat ke sarkar Assam hadian bakaladan ke jingwan thau yu put usam hapo ke ni kasnong kalian ke jongi kumbesek kum ke jinga sendal nang yakini ki kordo persnam jongi di bawah hapo kasnong baikam kumbacupan kenmau ha ke kendai trik jong niu benai na kalian jong seng ila hiar ban le yu kejat ni gawe ni ki snong di badon ha rata chera sector apo East Jaintia District ke basyong de ki koridor persnam ki jongi ki khasi penar beri ki long rep ki baim de ba rep bariang ni snong hakani ke jingya pendek pun ke hakawat ke Beningkong hadin baka sarkar kala SOI ke ka MOU Chief Minister jongi Chief Minister jong Assam ka keteng jong kasnong ka bakini ki beriu ki syong kisa kamchem lami hakatu ka MOU di hadin bagi la yo jingtip ya kata ki la tha wa ikila kelindi namar ba katkong ka jingthrang ka jongki baro ki nong syong ki badon yang kani kasnong baikam ki kwa ban hap no syupok Meghalaya rei namar kilu kidaw ngilak bantip kawe gate namar ka jingbom tip ka jongki hakapor ba ki regional committee giwan ban pet dan ban visit di kini jaka hapor biasong yang meeting nak liam jong kini kinong syong kim sim lala ban yo jingtip badel halor kata kanong rem kim sim lala ban bu jingtho la ne bon wan mi kini ki meeting belakhot da regional committee dai tak hadien balai soy ke MOU bagi sayo jingtip namar ba hadien balai soy ke MOU kilawan ki officer na po land survey jong state Meghalaya ka jong ni kumjut na po Assam bagi wan ban survey ka jaka kisalong kendet bat kitip bangladon kata kajing pendek put mereka Assam bat Meghalaya jadi bagi layo jingtip ini kila pentip yang ini nak kalian dapat seng bat kumjur ungi lalet daladi banlet mi khmat banlet pet yang ni ka snong ka begini ki par dok persnam ki jong bat mentang kasipan ilawan ban kendu ya Home Minister Wayne ki member jong regional committee kata Jaintia Hills district banbu ya kajing tho bat kajing kerpat na kaliang jo kini nong song snong ba ka sarkar kariban kentup lang ya kini kasnong baikam hapo jong Meghalaya namar ku makalong hi laring ipet ya kita 5 principles na ni kisantri kitendon ki ba sarkar ka kalabu kumot kini kawai ka kejingdon jong kibri ki basa kani kasnong baro khat kiri khasi pana kabaar ka kajing yajan kawai kasnong na kawai kasnong kumba pilada pipet ya ka MOU Karata Chera Kamalidor bat ka border umperdet kila wanno sepok Meghalaya kasnong ka jong kipat ka badon marjan ba Karata Chera kamsim la ketup halor kata ngorem mila yo ban kendu yo Home Minister bat la kerpat wi u bun shim ya kani ka kam ban kren bat u Chief Minister nang ba kumnu ka por ba kile ya ka survey ban pendet ya kani ka jing bakla le si na kaliam jong kini ki brio kumjul na kaliam jong sarkar sing iklam la ban pentip di kini brio por wan ka regional committee but nakaliam dong Home Minister do ang ban simkhya ini kam but unyale kan bala banyarap bakumno kani kasnong baikam ko basyong da kini ki khasipnar hakani kasnong kinyo ban hak Meghalaya di nakaliam ga jong ngin ya bot din ni kam ngin si kendu ya chairman ng regional committee jong ka Jaintia District masnya bat ngin sabot jingtho ha u Chief Minister kumjurang deputy Chief Minister bala dalong kumno kumnuru
namar bakini kibrio kini kasipna ki kwa bandon support Meghalaya ni sobok sorkar kan burom yang ngajing kwa ka jongki ban keduk ki bikin wan support Meghalaya namar ka kamlong abusuk ki ba kinsyong lanikin don berkejala asal kamtam ya ko kacar district namar ka tien ka tlie ka fair karyam ka bet ka fair ka bam ka di ka fair ka rinti ka dostor ka fair ki kwa ya ban don bat ni nang bangin ya dem tunjuk kum bangilong si jat benrio bat ko kata ka ring ni tunduk ka Berikut kalau kabar tong ini kaki iba syong harus syong jadi nong pindan jadi siapa datang bagi dong bagi warnang nopo asam bagi Meghalaya te hadin dagi la de sanyi ka MOU mi setiap te de na kata kadau dong ni kumit hasip pena te ngi kwa hi bandan bat jalala jang namar ban him syekh de kan de snow long snow binong bay de na kata kadau long ni kajing ya trai long kajing ta ka jong ni ijaka ta ka jong ni idang de lang bat kira ta syara bat ni kadang ya hap lang re ha padang kita mundon ki ba penbit ke hasnong kan ha jong ni ide para kasilon te de na kata kadau long kani balong kalat ba tong santam yang ni kadang gan kalat long ni kwa hi banwan sya Meghalaya namar kumba jukran na kapwa si kuar hadu kanya parupap rupade gaju putran ka hana rupade gaju karam ka bay rupade gaju kaya rupade gaju ndre ban im ni shari no way no snow pajing ya yang hadu kata-kata lena kata-kata no kum gajing kras kum gajing karpat ya binong mikmat bagi snow haban kuduk yang ni sya Meghalaya nang bagi biak ban im su sai kata-kata tai yo like new year why would this go? And the whole year have Meghalaya. Kejing bentai demi asam kamyo nama benda you dari lawan untuk ibu you mau nongin regaliti sendiri demi kamyo ibu ya ke long kumbaki kumba correction kenya kasih nom kita te ibu ya ke long tang bagi wan survey haga por bagi snowden kam ini ki wan untuk mereka kejing bentai ke kejing bentai kamyo demi kan semua na asam kamyo Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.